Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyam bat penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Sophistication meets style. The stylish trendsetter Tata Curve SUV is in town. India's first coupe SUV is now in Shillong. Net Foodish. Ordar mapi, minwan ramangi hakerdob ying jongpi. Riewngeit langbat ki Riewngeit jangka Balang Catholic hasat lak kaperthai. Ki Riewngeit jangka jalan yang ba Shillong ru haka artrik unai wing arsa apusau. Kila rakhi Kynmaw Burom miki mensim ki bala Khladnoh nak ni kasla perthai. Bat banduai kerpang ru kenang ba mensim jang kini ki bala Khladnoh kan poisuk shedua rublai. Ha kini kasngi ka Balang Catholic ru kala terwaya ka mas bakhuj nak benta ki mensim ki bala Khladnoh ha ka ba uling do asat jangka jalan yang ba Shillong umus Reverend Victor Lingdo. Ula penbentai ya kakinya ka kriam bakerpang na ka benta ki mensim bala Khladnoh harengkat ke jing senran lang jong ki wei pat ki lengdo sok blai bar ki hajar ngot ki bahyang asam jong ki Riewngeit ki bala tep ha ulum jing tep jong ka Balang Catholic halai mkhra hadin bala pendam ya ka jing dak nyam ki lengdo sok blai ki lalit ben kurkhu sayo ulum jing tep bala senran lang dak ki bahyang asam ki bala pelong ru ya ki jing duai na ka benta ki bahyang asam ki bala Khladnoh na ka ni ka perthai shipang sngi Burom ka Burom ka tiro Juno ma Juno Kumbaram kum yang irung nang penim kumlai kai ngadakin play nginut pan puai Kurpa joni Mula penyai ke jisha shitam, mula siam yokpu, nagabai mu yami, mula kedia yu, lai la kesendran uang, doshim, batapam, nagani pi baro, nama kini kamon kamechuna, yagabanai ti, nagabenta jompi. Doshim batudi nagani pi baro. Namar kini kamong kapuri jong aslam jona jong atang matmai batpon chukot yagaban pumi nagabenta jompi bat nagabenta ki babon nagabenta kachima bikipo konai kani ban Kynmaw piana Kachimaya jong